دسری دام خیراتنا و همیان دیکن ام دست به ویداری ام نه دست به پرورده که دوره بستان شهید سرحد یا موزیک ویداری ام دست به آمور موزیک پرورده دیکن پرورده هم ساز گیتار و عربانه به هجمارا خواندوان نیزی 150 200 خواندوان وی داره اول ستیرا زیرین ام بیجن وی پرورده اک به دست بگیرن دوباره هم خیراتون حوالین خواه همویان دکن به دست بگا که هم داخویانی خواه بخوینن ام همو حوالین خواه و دخوینن دقیقی که ریز گرتنش بو گیان شهیدان شهید ریبری تکوشین منه جبو چاپمنی او را گشتیره امی به پاراستن چاند ناسنامه و هبون خواه بپارێزین جواکا کو ji mirovahiye re dayîktî kirî cardên wê li ser xaka xwe pîroz şîn bibe. Di sedsala dawî de dixwastin civaka Kurd di warê çandî de bi qirkirinekê re derbas bikin. Ew kesên ku nekarin di warê çandî de qîr bikin kuştin. Rêberapo dibêje qirkirina çandî gelek êş e û demdirêj dewam dike. Ji ber vê ye ku ev qirkirin heya roja me ya îro bi rêbazê şerê taybet tê meşandin. Di sedsala bîstêyekan de şerekî gelek dijwar heye. Ev şer bi taybetî li ser jin û ciwanan tê meşandin. Dixwazin civakek bihêj bidin avakirin. Hevalên hêja wek tê zanîn di dîrokê de wek îro avêtina pêngava yekê hezîranê ye. Ev pêngav li hemberî hêzên ku dixwastin tevgera azadiyê têk bibin bersiva herî mezin bû. Wan roja wisa bawer dikirin ku wê bi plan û projeyên qirêj xwastin tevgera azadiyê têk bibin. Carek din civaka Kurd bi asîmîlasyon û qirkirinê re rûbirû bihêlin. Bersiva ku hatiye dayîn Kurd ne Kurdê berê bû û wek berê wê nikare tune bikin. Bi derketina tevgera azadiyê re carek din çandaxa baweyekê azad anî ser dîka dîrokê. Tevgera azadiyê re civaka Kurd hêdî bûbû, xwedî hêz û bawerî. Bi zimanê xwe çanda xwe jiyan watedar dikirin. Hevalên hêja em wek gelê Mexmûrê nêzîkî 8 salin ji cih û warê xwe neçerê koçberiyê hatin kirin. Di destpêkirina vê penaberiyê de dijmin wisa hêvî dikir ku em ê vê penaberiyê re bêne helandin. Dirêjkirina penabertiya me di çand û nasnameyê xwe de israrkirine. Bêrûmetî û nepejirandine. Di roja me ya îro de li hemberî rêbertiya me tecrîdê giran heye û heman demî de li ser civaka Kurd tê meşandin. Gelê Kurd wek roja wek ya tu carî jiyanek bê rêbertî ji xwe re nepejirandine. Bi tekoşîn û berxwedana rêberapoyê ji me re dibe hêz û pîvana hemû xebatên me yê hunerî. Em ê bi deng û awazên xwe bibin rûyê hunerê yê berxwedanê. Hevalên hêja em jî wek saziya stêra zêrîn û çand û hunerê ya wargeha Şehîd Rûstem Cûdî demek dirêje ku xebatên çand û hunerê tê de tê meşandin cardin bi xebatên akademîk bûne dest bi pêvajiyekê dikin. Bi vê pêvajiyê hemleya ku ji aliyê kejekî û paşk ve hatî destpêkirin tevlîbûna xwe di warê parastina çand û hunerê apayî re radigihînin. Em ê bi xebatên weke kursên enstrûmanan û xebatên akademiya Şehîd Serhed dest pê bikin. Em ê bi parastin û pêşxistina çanda xwe tecrîdê bişkînin û çanda xwe baweyekî azad li welatek azad bijîn û em ê êrişên şerê taybet bi xwedî derketina çanda xwe vala derxînin. Saziya stêra zêrîn û çand û hunera Mexmûrê. Bêjî serok abo bêjî serok abo jin jiyan azadî jin jiyan azadî jin jiyan azadî. ام جی نه دبستانا میراث شهید روشمره هنایی ام نه جبونا شهید سرحد ام دربازی اکادمیه بی اکادمیه ام میراث اول اردنا هلی جوانن ما زاروگن ما گنجن ما و یه دست پرورده بکن ام میراث اول اردنا هلی ام جی سرخیه به پیروز مبارک به سرکتن بی ان شاء الله خدا سرکتن بده. ام دەستپێکی ڤکردنا ئەکادەمیە شەید سەرحەد هەڤەی وارگەهێت پیرۆز دکن تایبەت زارۆکên xwên ciwanan pîroz dikin ji ber ku hem vekirina vê derê jî hem wek dewrê me destpêkirina veke saz erbane gîtarê wê hem ji bo pêşketina û hem jî taybet weke pêşketina çanda Kurdî wê ji bo me hemiyan jî pêngavek mezin yanî gavekê mezin bavêje di hema demê de wek pêngavek ku sevê di serdemê de vekirina vê dewrên perwerdî hem di aliyê çandî de ji bo me gaveke mezin e ber ku dijmin mesela pir dixwaze di aliyê çandî de taybet zarokên wargehê taybet zarokên Kurd ciwanên me Kurd qir bikitin yanî bi vê serdema ku qirkirina çandî de xwe din pêş em dixwazin weke
برصف ما بین دوران پرورده من خواست بدی دست بکرم جبو هم جوانی ما هم طیبه زاری که من وارگه و گاوه که مازن بجد عالی هنری ده ما دوران خواهیم پرورده و که ین گیتار ساس و عربانه ده دست بکرن خواندوان ما گشتی باوای نزدیکی 200 یعنی 200 خواندوان زیادتر بجدبون چه بویا تمام خواندوان ما جیم یعنی ما بیت همون دنیا ما گفته 5 ساله حتی که خوا بکرم بگی یعنی تمام بچکتو جیسه دو چید با یکو بس بکربن یعنی اسرمان بگیرن حتی تمام دیج بیسونر ما دنیا ما گفت کسی که به آوی گشتی که بخواسته تبلیغ بتن ام یعنی جبو پرورده دینم باوی که سربست ما خواستیم دوران خوا وکین دوی بجدر بونم کو وکیل دوران پرورده دل سر هیمه اساس بنگه کو پاشکو پنگاوا کو پاشکو کجا که دوی دست بکرن این سر و هیمه ام دوران خادین دست بکرن تایبت سر اساس هنر کردی خو پرسن هنر کردی ده اجبر کو به هنر کردی ده مروف خناز دیگه دم بخو ناز کردن ده جی مروف دکورت خواب پاریزتن تایبت دو علی دم تخزین دالی هنری ده و اساس و هیمه بدن پیش او لسر و بنگه جام خواندوان خو پرورده بکن و بوش ویدم بدون رکوب کردن. امجوک استر زرین و تف چنده وارگه بانگازی مجبوط هوای جوان طیبت جوانی منج در و گل کردش در و کو اوجی سوی پنگاوه خاپرستنا دالی هنری ده خابدن پیش و سر اساسی جی تبلیغ خواهد بکن.